Abuzia yamu achia no pay yamu akwa bebra so mamuni amaudo biso nsemu ayake kesi eni no pay yeba na yede eba besomo ensem ne do so pa na poso edi Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia egusu atu na proboso e wa santemantema se modi atuga se yakopon ya doma ma bai no atire nsa de free agenda 111 ho a nipa pimpim chiri pimpim ene benyamu adwuma aye mampani dada John Dramani mama soso no e wa santemantema se ya wahase nsiemu ahodo bi kokoso efi dwada na ba no a nenra wode atuga se yakopon ye na domu a eja national theater sinkra pumpune mantemu a sese kura tete apansma wiwi sa makoni edu no obehese ne kese pa wo mo ediba bisi kumasi abonten eso yedemba kwa asante achim north ya tese ni bia pia bonten a ase MPP for ebopo elections ya ye kwa kotui ekombe faso na ballot box kura ni asase binom ni ade a ebekwa asante achim north na DC ya ne tuatwie ne nkomo okokodi ye yakọ ye de kakrafe yasum wedi afufro pinu a ani akekese ni ene se kase aba bia wo bia na pay ye ba na ye de ababesum wo 21st clinic ya dama ye se osi ateke ntire no a etwetwe tutuo na kawatim ho se de wenya stroke no for ne ekere ya tena ye ya doctor for ya pom de anim de for no omo emfedru nkan na ya de enwane wo mfidie wo no pi ya ye de betu ase de ama wo no eye intini na efi usisinim no na esane edefa eye oto asesa na fa osirem na de ababesi unankokom na namonantu no so saa na besi unampo no so etimi twetwa medu ba bia na wadwene ye say stroke ebi kura de kwahyeha dansenum ene mozipu nyama pinu a ana ya na amanfo kan de fa ho eye ne kwasibru ne fa ne sese ateka ne bi wanhwe ya ebetima bubu agufom a okeka ho kura enkeka na ayasabia ba ko a omonim de wonro ewo mfidie a omo editu sa yade wi yase eye 21st clinic Ghana fa na nyina ye ohonum bowra ye branches ahodo no mo na ne doctors ne nkomo ne yintu yade na se emfa ema Sompa chede ntie miensa nie ene ya bam na so sremo se afene kwa wiye se ya ye na mpempi na ye nta nwini o enyanka ne wisia ne akunafo no ede na omudie wan na ekata omadegya so eno nti ne afato ye ho so afi bia ye bam na so besremo se de obenya bia se ye mo se ya nwa se ye nkwadanta de nkwadampa boa wo mo biscuit ne wo mo drink yi entoma de obenya bia fa beka ye ho na ye mfa enkoma nyanka ne wisia no na mo so mo nsere kakrafi ebia pesa wo ye odi ni sika mobile money number no eye 0598559802 0598559802 edi ebeba Tarawan Media na se Blessed Foster onyame nhyiraw se utusa na monwe na okaye ho ama ye de serie ahye nyanka no ene awisia wo mo emfurumu afimu ebio abzafo nyuma ko wenum na etamechi anopei bebia wo bia na yetimi abane aba besom wo medin edi na ya obo amali bia boga yenye bre na finsem no yenkomo ankasa emfa emamo ye mo ehase edi afri Ghana Roman asofo wono atena ye na Ghana Catholic Bishop Conference in Penimfo eno mo de atuga se bebi a o meya ba bedura edu bebi na kese Galamsey egusu kra ese yensuo se yensase a ensuo kra ne so benya bia nomu a agise bia Yakopon fako mu a yekoputa de ko yekoputo de ko fafa ne kenike mu ansa na so betimi anomu a wanomo amana yeyi no mbesre se ende wo matena se akuchire niema pinu ade agu nkrata so a ye ko yanimu no wo mo ade be mama nyuku ahodo no na ye gira so etimi ade asoso Galamsey na no na ye de aboye nsuo yensase yemfudie ho baya enkobase ye tenatena se atwitwi ye ni afa ne saa ema wonoma ase yensuo nyina we eyamra wonoma enhyemu bi ekoso ewo oboase abonten so Bishop Reverend John Yaw Afuakwa ya wono ena eda Catholic Diocese no ewo boase ne gina manem de sansem etudwa. However, I would urge the conference to map out concrete strategic plans, in some sense to put pressure on the incoming government, if possible to end Galamsey come January 7, 2025, when they assume office and initiate measures and policies to reclaim these lands.
Osafonti we ye most reverend John Yawafo Akwa wono ena oko eye Obuase diocese a we sofo pania oda Roman asafo no ano we eye omutirimu po mu nsusu ye ne niema o ma chechire gu nkrata so a wo mo ebeda ne dia ma ba bia na ye kɔ yenimu afia ye kɔ akɔwram yetimi dia so Galamsey ano ye free Galamsey nsɛm no hoen na yemfama enko courto wo mo ne tua de esi mrase begesim edu ba bi kɔ ye twema mentwi a wo mo mrase begafo ne mra mo seye na afi emu nkyiremu ne ho ntiase no we sofa na we asofa enam so mane kopi o my Ghana court bata Supreme Court mpenfo anim se gya wo na emra ne nyina egu o mo bosugu o mo kukum o mo enkyirechiremu ai no mo ntesetesemu nwawam na obi agya ne ho ntiase enra ateboafo no kotena se a asam no wono mo ebuaye se ekwan a emra so begafie mchia mehene right honorable Alban case Osman Ababemfa so e camera so begafo ben nan esi abonte so mo mfiri bra so begafie mo no mo enko no na nyemra kwan so a enye kwan papa so a enti wo mo asa dane ne nsam no a efiri kire ko samra spejafo beko adwuma samra spejafo 9 no e wo so mo ekomra spejafiem no mo ekoto mo adwuma so na no na ba lawyer pani ora Godfred ye bo adame sre se we no court no aka ne sei no ambassador speaker of parliament MPP ni ndc fo nyina so mo hwemfa nya adwuma na somwie emra spejafiem ho. It's an emphatic determination by the court on the matter, and the Speaker of Parliament has no option but to comply. I think that we must stop giving with one hand and taking with the other. As I said, it really amounts to double standards and an exercise in contradiction. For the Speaker of Parliament, in his address to the media, say that the case raises such serious legal issues and matters body on governance and all that, and then refuse to take back. So this country refuse to take part in the proceedings. I think in this country, we must recognize some people for who they are and what they do. Observe we a ban lawyer Penny Godfred Yabo Adame yetene nke afei yefamo enko MPP ni NDC unumo aprobo mu Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede na watchim yenu anesa na eba pro asantema se ya jawo be cheche ni nsemu ne tinu po na nsusuye mu de ya kira asantema se beyo na abato no a ye boboy one lazy ebutu akwakoto no December bosome de tosonso no agya tutu no bum ede ama MPP amanyuku no ene ono Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na pro asantema se no okopia giso abonten so na honom no de tuja se sodom for ya dom ama agenda 111 hospital project no abaina atene nsa de afiri ho a ni pampempem akiri mpempem ene benya mu adwuma yo na saso aboa amoma yapom de ho nsensem asisiye pa she say agenda 111 so abagana first COVID by no my who say districts be na ye need district hospital intime president amane say yam fan shishefo from ba one district, one hospital. Yeah, and on the agenda 111, you see 111 hospitals at the same time. You didn't see that. You be this year. The Akano, you be next year. You are health personnel, doctors, nurses, and health personnel. 70,000 health personnel will be recruited for the agenda 111 hospitals. Fonti Remed Dani Ranwan Senwa Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni etene nke na propo e wa santema say juso abesu aso no kokopie ya ode sanseme etu yogusu eto na propo no so ye ni edi akire afei enfamo nkoma mpani dada John Dramani ma so na tena ye on edi ndisi amanyuku anim aprema mpani adwafi ede amawunum no de atodwa se so don for ye na dom ama Ghana for dane tumi ama ne biewu a National Theatre Rollins penso eja efoko jovi Togwefugo kum koma Jude Dr. Boom. Hello Kanyaga Police. Papa JJ Rollins penso. Any ese China for noa. Yede plus ne minus ni equals to 2 to mu de no. Wamo ebesi dodom yen. E wan krapumprimante me free sabre ne ba. Ebi eni baby no crazy way. Asay ya de yehwe nye ya. Ye dada ne kakra. Oso don for ye na dom no bedi mampania. National Theatre no esi nkran no. Obesi bi wokumase. Na de wan kran so no asiesie ama ningina aboa ama womo wo sini twase ene sini twemu no womo dwumadi ho nsensem atumpon sa film theater since China for boy you see Rollins Abreso everything there it's not been rehabilitated into Russia kwana eko from anywhere bebre asay wo ho exhibition and I be wo ho sometimes curtains no you can't draw the curtains stage no asay anywhere bebre asay wo
nti emrena so say yesiesie ho yie say na be ya ebetimi aboa the creative industry na ohwe manifesto mu 2020 ye true mu say yebesi a second national theater ewo Kumasi na ye 2024 manifesto ye sign repeat wo mu say nyame ya adoma say yeba yebesi a second national theater in Kumasi. Observe nti aboso ba na maja paye mampede dada John Dramani mama ne yete ne kan nti se beyo na sinitwa ase ene sinitwam ho nsensem ebetum pɔ nti na ɔse national theater ombesi bie ewu Kumasi abonten so yɛmfa mo kɔ asante achim agugu ai yɛse ni bia pie ewa asante achim nɔfo agugu abonten so ya DC Honorable Francis Otibuaten ene gya wote afidie so a wo kasa kyese odi binu matem nom ne ade a MPP kufo omo plan B ne se eyire so pass so se de ya akwa no a wo ko independent no ye fe no hene Kwame Frimpong okay Frimpong se de boys risi bogene so no se MPP for threat na hono ma wa we ya na de apia ku bi akwa akɔwe wa battle ni mu enti ya plan o ma fa nyina eye se ye to oba ne wie no mo ko sesa ballot box no aba ene so so mo sesa ballot box no a won be sesa no se be ye na ohene Kwame Frimpong no nkodi nkunim ma ande apia ku bi enkonko wie je se ne no pie be nane nansani a kese bebi abefa bia wa agogode kese asante achim no ano mudidi ho nkomo and am so NDC fo wa asante achim north ka kire owura no se de aweni nyina no omdo nyadwene he kwa bia so wo so mu tu sa de ma no so sa na mampani kwa na be ya papa no mpam no efize ayadwombone na aba Honorable Francis Otibuaten ene ande apia ku bi omtirim e won potem no wajimi sa wajimi ko toilet no adam to do no no apia ku bi mesen and then to a friend na for no club wasimina you have an opinion or problem say I'm not really saying no no so che to mo no ho hyehyem that's it ni kura na so no obe no nim gwa be poto na ban enya na ban amot to no mo jimi apia ku no friend come asinti this is the brama brepan ko tie ko jeli ka se men ambira ne ka boss ka ni na me yara watan tachi okay ni na me yara na me stress se na plan bi no wa Muhammad ya plan bi no dia ene dia jona to na mo buao o se plan bi no ne ya o se plan bi ni ya che di plan bi ni dia boss no ya ne ya e so bi ni na e so bi ni na e Abzafo nti weye DC aha nkomo no ana wodi no a wo ka se bi obi agimi ya wontimi ne nti ni nyina wo nkomo nim na se oni ni nua wo ono ani nua awo na chiriba ena na oni ni di nkomo ofun so ene se ne girl yo se ya ba ya bi o ye adwuma wo ne office wo ena che se otum se dipa bi asi na chi ena o mama no de fun akoto ti nkomo na wodi ni nyana ni nua no so oni ni di nkomo no eja ni nua nti wo de ato loudspeaker ena wo jeja wo jige ni di onim se bibia nsi nda che se ge no so atwene nyina gu afidie so na eja na so aye hie na NDC for no nsema mo kanie yenkuti omo so o de sere o de to mampani anim se DC Francis Otibuaten akufado nyina di na ya that's it your man 24 hours with immediate effect a person yet be free on mampani eho because enia wada na di no say you so your MC a opref mtwie o me press basa nc enti we bi na no aka say plan B na no be use ne de na e wo say yetimi otimi eje na konwa efre ni sem Observe nti we NDC chairman ono so asante achim no for baton pesu aso asante achim agogo no e no so mo de ababobom no na okay Frimpong Wahine Kwame Frimpong no a wo ko independent ya ama ahompupu ahia chi MPP for wo asante achim agogo no wono so ene ne dom eyensamtwefo nhyiamu e kasa de fa sa ni ya epia bonte wa asante achim agogo no okay Frimpong our major stakeholder e wa bato yi mu no okay Frimpong a we major stakeholder e wa bato mu owo exitafo definitely obewo ne agent e wo various polling stations na agents no so ntena hono mo nhwe se obi enfa ballot box no enko no fa wo from ra ekoba ne sade a na di hoye ene oye nie e be ba asante achim no ohene Kwame Frimpong agent ho ma asomdwe enu nti onhwe entena hono e man hye ya mpanyimfo yi aya hye no kokoa mu no e ma metodwa nti ene
ti ye frɛ media na ye de tumonim mun kan tram panyimfo abatoe efo electoral commission afei nso so no Ghana Police Service any other security agencies they say the ekoso asante achim no fo no mumra na opanyina oda miseka no MC yo ha Francis Otibuaten ekwan bia so mo de ne fa so no omfa ne fa so. Observe nti we eye Ora Samuel Oredu echampon a wakasa edema ohene kwam frempon ene yete nenken yedemo ekwa ndisi amanyoku na tena ye Dr. Edward Omaneboama akoka eye NDC fo mpenimfo ho ewa yensia no abato mpesua so a wodemo ebonto no de atugasa abato no a ye kwa akotore nyene to no nko a ene wo se hia Ghana fo ya to awie na ye kwa akokenkane no obesre NDC ekitafo so bia mfi nani kotwa wisa ne ho neti asantemo ene pepi se jare bobu omuyi wan na wo hwe omuyi tu na wo hwe omuyi tre na chese wo hwe behwe nyina ebe kro omfo no me record ni nyina na kirei asamba ye de akwakodi adanse Yaya yewo NDC election directory there with the support of President Mahama and Chairman Sedun Ketia. Be rest assured, latest by 11 p.m. minimum 75% of the result would have been collated. Minimum 75% of the results would have been collated. And so we are sending a clear signal as we did in Asem North when we collated the results and published it. We are still waiting for the MPP to publish their Asem North results. Observe for Dr. Edward Omaneboama ye penimpa wo hwe abato nyina so de ema NDC amanyuku no na yete nenken yeguso dem NDC amanyuku no mo na NDC amanyuku ne penimfo binom a eye Dr. Tony Oben ne penimfo do pinwa eka ho ahyase a wono ebonto a ewo miami ahodo a yetutu agudie mining communities no wono ahyase ebonto a cheche NDC amanyuku tirimopo ne mo nsusu a wono ewo de ema san krunkru so be hye nso a ase obiad na no atumpi galamsey esensuo sensase enti yenkode yenkotu ase ne yempam na ntie nyina mfamfiri wono mo eno nti oba hyase a wono mo ebonto eba pro o mining communities no mo chechero mo nsem o mo nsusuye ne pa wo mo wo ede emamrantie no na owura engineer Ebenezer Edua sa NDC amanyoko mining committee odi mu ntintimai ehwe nkita odi ho nsensem so nyina ede ema wunum emra mo kopi oboase ene ne mpotemu a wo mo cheche nsem de kire wo no o cheche nsem sei ede kire nsantwefo di ntia wo mo tusa na monwe. And in our manifesto Galamsey Mahama say we will create fund for small scale mining so that mubenya sika e dey asem wo mo di manu and to say machines and say to abeto di amam so that you use those machines to work and me I don't know munya mo faso na you come back and pay that money so that we can all day but the here kase pa na boss can the health and safety aspect of the mining because Observe engineer Benjamin we credit Ebenezer Edu ena yete nenken o eye NDC amanyuku mining committee o matie no waka ho ebi na owura Samuel Ahajo esoso committee no odi so ntintimai na waka ho bi ena mpenimfo ko oboase ono soso ensema odi to nsemtwefo anim ni. Thank you for the question. Yes. So far all the areas we have gone to, all the mining sites we have gone to has given me the assurance and the confidence that yes, NDC and His Excellency John Dramani Mahama is coming to power. Because when you go there, the kind of reception we get, the kind of acceptance we see from the mine workers is overwhelming. I thought when we were coming, we'll be having a lot of issues or people would stop us from entering their mine site, but we didn't see it that way. We rather saw that they were rather embracing and encouraging us. Observe for NDC mpenimfo masha ase a omo ye campaign o mining communities ni mu no opani eka ho one eye engineer Ebenezer Edune ora Tony Obenom ena o masha ase etusa na mo we ye gina we suna no pai ensema e baba no de baba so mo no ye de mosia ne asore ana ene wukuyi eja o mahina asaso atrase bio e de ade ache bia ene kawasem dwubedie abrem no pai kukuwa ne fechire mfidie no e de emam ye medin e de nana ya oboama Libya Boga.